Christianity. Whoa! Yaman Sabbath is a woman collapse Christianity. You don't know what you are saying. What the way? Nyamiasam wow to our tin trim. Ubia wa no nepie wanum enti wonnim Bible mo pa ade abete no adane evangelist na wugina bus stop baby a yadwene kwa be fa ka ho da wutwitwa ne pa kwam o haw ne sei nyame bo sam fa nim guase na baaye ade anumonyam hye na baaye ene obia yo sofo adenti na ba yo sofo wi a na se so depend on unua ne pa nyesa nti na nyame enkom hye ya bamwo nyame honhomo amma se nipenda ne osresrefo nyame honhomo amma honam nyina so se nipenda ne subambo nini chese emrante hura ne swade hura ne swade hunu ka ya bema na wada ne odifo na to wo ma kwantere wo na mwaseye wo breki wo lose enka ho ya say nyame plans ya say oba said the atete aprasen obefa ye ni otu enka ye no monyamfo wo momu na wo koba dodo ansa akoya no ntenka ye no monyamfo enso ena nyame afrem ena wada ne osresrefu ni ehwa na nyame frɛ ma wanim gu ase nyame frɛ ma adane babiala Shabrano a wugina so a wosu wu preach hwan na te de woka enso no de wompa eye skasresre subambone entene concept na wo sofu nyuma mu no ayera adane nipa dodo san ena so won soa me eka won ade soa ho a ebema me so ma me enti obi epedom na aboa ema won sika apegya me and not done adwene bone akwan bone suban bone krono epo wagadre all over the place. Wow, kondo so obeye so for na wunya anya yanka mitu for say jai na nye subampa. Hey ya. Asɔfoɔ wa bon papa. Asɔfoɔ wa bon papa. Utro SS exam a ofeli no. Ena wodi sikeni bre di be yo osofo afọ ye we sha na ye wa onsan on kan ho ka say hits esem bi boboba na mesere so bonya ho abotre ne de abeso mo kasa fidie so ye ni nkan ye hwe eye sofo Opambour the nation one and the Sunday in sema prophet Opambour prum go on de na eswani sami anu oden o se ni kwate ni swa odi for ba ni say be ma ni swa ni kwate ni swa o ma mo call dem prophet be ma na wro ba nso wro no adwuma be koso be ma ni hu oba na japade a pastor na dem twedi ya de nchirimu efa kasa sofo ya wo che so ye sofo na enso ondi lem no to be the man eyeford no so no o de anu ye aba ye be ko ni akoti ono so na no kasa na wa wo hwe me so no wo de wa comment wa de afa e comment section wo no mi like button so no wa hye dwumadie no na maka to se ni papa Paul no ye na eni ti Nyankopon ye wa dom na bo hye ni papa odofo na obomodin se obeye de oboso no ye ye nkomra ye bia mame dika fufu ofie me babe no ka no so di fo mpachaw onya na ye mre ya na otiso a so oje disika kutobi satan na papa na abasofo sikano akonya no mton se 20 se 50 se mi pay konkrom ba ya adu 200 se say headmaster man so mo say ya friend headmaster say wadi awu e ba to kodi bi en wawu o yes ta wo kunya so anyankwa e ba to anyankwa sa what we aso owu ya na konya no ko ba fo enti sa wo ya sam na no pay na said wi ase adu here no so fo o yes ta wi e anyankwa wo obi atumi kamna sor ababu asambe no onyankopon di fom pacho awade bi agu na prophet wadawroma awade ni mu nsem no omo fra bi omo de tuma no omo se de bi so for chief yes no fatu nation mai ya papa na odi fom pacho asi wa tonsu aye na omo wade wi ye no prophet pacho a omo call dem no prophet be ma na wro oba nso awro no adwuma be koso be ma ni hu oba na japade a odi fom pacho wo se ne be ma ni nyina ani ana ne be ma ne se enu ano
was it be? Obanu be manager party. Obanu be manager party. Busa be man say what ni nyina ni no say kan. No say ni nyina ni dia ma fan. Na sorry. What if for sorry? Ejina so. Be adwuma mpacha. And was ni nyina ni. Ni nyina ni dia wo ma ne man fan. O ma ni mfa nwuram. Mfa nwuram. Na be man say obi amatis ka ye ho ade. Oba me do. Was it be on press ebe ha no ebe jojo no. Esa no yare have you Ayɛka no. Mama yare ato no so prophet. Hey, na be man say what? Oba ne de asefo fro ba ya. Difo wakofa takra bi aba nim takra bi onya free. Pete takra na sakrom takra. Pacho pete de bi tenten. Be man ni mutu no mfa nwura na to bia na kote. Ofa nu trum. Ebia na akam na atwe aba. Na atwe aba. Was what? Difo asem wasi ne prophet. Ana be man so mutu ma mfa nu. Be man so mutu ma oba ne mfa ne takra ni nu trum. Difo eno ane ya wade jaye. So ban se so ma ni wagya no. O ma ne nya ne wagya no so ma ne mfa no. O ma na nya ba kokora. Wa ma na nya ba kokora prophet. It's called the engagement ne we de ne. Wa ma be ma na bok. Difo chese wa ma na nya ba kokora. Awade no so agu. Di takra ne wai. Difo wo ba no. Se ne bag him. Me pacha. That's all call what takra ne ko dada. What the takra ne ko prophet. Na sa takra onya nware ya. E je so ba no agye ne wagya yo. Difo agye ne wagya. Ade na agye ne. Asai. Are you threat? A deep threat. Na takra no so wasem wo prophet pacha wada ro me de beto ani me mresem. Takra no oba bi o takra wo de bag mu bia no. Prophet asem wo. Asem ho no come here because asem wo takra wo asem dia yintimi fansie kan secret. Obodi for pacha takra. E ya de a me pacha. Enkofo bi wo kromi o made je ho. Yes. Entidifo ebi kura si wa asole. Abrante ba ko. E ma mienu abetwa e wo. Na ono de ye prophet pacho no wo se won fa de techirema. Ana nyama no. Ana nyama fa no turum. Ana nyama no. Na ze say no techirema no dodo na ayisu wo de takra. Prophet be bia se bu be mawu pro di agro be yi aba. Sa. Eni ti no oba ni sa strategy no o ka kire be ma ne say wo de takra na efa. Enu nu turum. Then was back again. No gri. Na hinji na je so. Ni pe mopo. Ana dey. Odifo enti takra ne de prophet ya de e koso pa. Se ni nyum sa tanwe. Yes sir. Be obema ni ntumi nsore kwa wudi agro be pe aba. Okay. Ana omo ade bi omo de fa takra na no. Yeah. Enti difo obe bia takra she de bag mu bia enye wasum na ade yie. Special experience. Me pacha. Na pete de ibi na ode fa mema tum no. Prophet oba no wo ho. Eso yo oba. Wo yo oba. Enti oba ni yi takra ni bi se nko be ma ni mutu o. No fo nu trum. Na ne be ma na. And start and can start no. Me pacha. Na engine nyi so. Me pacha. Ana wo se won tim mutu o sa. Be ma ne so wonya sa de wonya bi da. Enti omo oba no kwa ma ne mfa nyama no. Ele so bobo oba no kra ba yi o. Before awade na gu. Prophet. Asami ye be bi tete fo atom. Enti your phone ready and check. But my press so for chief phone so and I so phone so. Yes. And I number the bet my press so. Asami anu oten. O se ni kwate ni sa. Odi for ba ni say be ma ni so ni kwate ni so. O ma ni fam dam kra. O ma ni fam fa no nya sa obe ha no. Obe disturb on. Obe nya yare. Benya high fever. Yare be na benya. Ma what is ka wado. Ya ye bibi awie. Awurade diem. Ehine fa court ya ye bibi awie. Ye be shi asem be me so ma me fam fa. Oh. Prophet. Wo be ba ne be ka de wo ba nse da bi. Wo hu ya so wa kwone bag ma ko yi takra ba. Wo se takra se ten. Jesus. Eche fiti ya. Ade adi for ba o mu ma mi fiti ye bi o ja ho ko ye. Yes sir. Ten wo di tu ma no. So sa fu di no ten na wo butu ona do su mu hwehwem. Areho. Na offer takra ni num. Aw. Na ebe yi ne be ma ba. Papa mbeka kyerɛw deɛ ɔkɔyɛ studio hɔ no ɔmfa be na ɔnyae anya bia kantamato hye na wasɔre members ka ho no wetumi asɛti ɔmo duane hu first secondary me te warning so wo pressure na wo ahoya wo yɛ hypocrite enkɔhwɛ papa dum kyedua enkɔhwɛ papa dum kyedua na obetie no nsu a mete won koyi waso mu bin no woti dia meka na se koyi waso mu bin no ansa na
wabɛka asɛm a papa nkaeɛ yɛnkɔ tie dia papa 7 Adom Kyei-duah the voice of God ɔkaeɛ ansa na papa wetina studio wama krama huhum awre ni mu a ɔde yɛ saa no a ɔteta fam yɛnkɔ tie papa aden obi di woka papa wakotie no enti saa na papa Adom kaeɛ Oyo suffer now o person who jina mekasa so attack me. So is your pastor na jina yie. Menkasa megu Kristo som. Mesi megu asɔfoɔ nnwuma. Is your pastor and you want to attack me with my words? Asɔfoɔ nnwuma modi ayɛ Kristo som tan. Then listen to my words well and then learn wisdom. The whole world Mr. Musa na papa Adom kae. Aden na motiti ni hey papa me warn you. Fitsi eneko 2025 where ya rem. Yenya briye ye dwuma ma Nyankopɔn adom nyame hyira so amayo. Mamu fa confusion bia ba mun kolan ketekis na modi camera sisi mwenim rough na mun ko clinic na mun ko check mu adwi na moni na social media mu cancer fo no unjai mamu fa confusion ba 2025 na ye papa oye money farmer oti di America na sa oye money farmer. Be careful. Be careful. Ye dwuma ma adom nyame ehra so amaye. Enti mamu fa confusion bia mbaga na ha bio me ka kire mo anya saa ye bewie mo ti se so nkro aba mo dem a mo be bransa na yako me ka kire mo ye be ha adwen ankasa papa adumu ha mo adwen yensusu ye be ha mo adwen mu pese mu ha ya adwen yensusu ye be ha mo adwen ye wie na papa aduma sa ma ya chi mo atoso yo be ma no mpi ade You want to Philadelphia. Madam, it's your but your Urania and Oba. Oh, okay. Now, we say, you have a pastor in Adom Kyei-duah. In fact, you know, and you know, more handsome, but you're also work at the Sanko. I wanted it. I want that rejectors once. I want to work with them. No, be a wild flower. I blind, I mean, a wild flower. And the Mujiba. In time, I'm one that rejectors once and the moon, the man. Yes, and yeah, okay. So we have rejected once. So we can hold the uncle moon. Yamu push out. Now you want come. Now I feel Papa said for the next 5 years, on only for him and I feel can not make him actor be on about movie. On about movie, and only a BGD may to stick at Bobo now. This year, so Papa, 7 Adom Kyei-duah, what also actors are stick and be about with them say only years now. So I'm considering now about movie. I'm a Shanka Yamede. Yamina no to introduce in the Abraham Mukredi, no introducing the Wow. Yame Philadelphia as an allocation. I mean, when we shall be there. About doing maybe the whole world about Philadelphia, with one day, ship, Philadelphia dinner. Wow. Boat. Wow. Philadelphia, you may be I mean, you that's some power. I was a great hour for 2 more naturals are from. Now, for that, saying just in the edge. And you want to know, and Papa Namposaka was in River. Your father, yes, and Nkurase. You wish now. Now you want come home. Now, I do Yamiada Roma, until your Baba do Yamiada Roma, brother Nicholas James. Ma, what would you name? Now, what you chow now? And now, if you chow now, see me also. Now, I had done to and a bro. Aha.
Nunda kanu Nada Roma. Nada Roma. Nada Roma.